بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دقتيجي لوبتي إزتري أخونا أختنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي الله سبحانه وتعالى أقول ما إنسان لبوا إنسانا يا خدمة كرو متكا مكائناتها إتباور مخلوقات تكبني لباف بما بموجا واها تكتشك එකලාංගමනි ඉන්සානාගේ ඛිද්මතුග ලබ්බාෆ් ඉන්සානුගේ දිරිවලුන් හේගොතුග ආරාස්තු කුරුමට්ටක බේනුවානේ එම්මෙහා වසීලත් එකලාංගමනි ඉන්සානා ෆයිකොත් දෙබ්බාෆ් ඒ රිසුගොතුන් කමුග වීනමස් අධියම එහෙම්මෙ ඒ ඉන්සානුගේ හයන් හේගොතුග වේද කුරුම බේනුවානේ දීනි අසාස්තක මාලුමාතුස් වනේ ඒ ඉන්සානා ෆෝර්කොත් දෙබ්බාෆ් හයාතුග මාද්දී ගොතුන් ඉන්සානාය දිරි උලවෙන මගුතනොස් කොත් දෙබ්වාව ඒගේ ඉතුරුන් ඒ ඉන්සානාය හරාම හලාලු කඳ අලුබා ඒ දුනියේ හයන් හේගොතුග ආරාස්තු කුරානේ මගු රසූල් බේකලුම් ෆොනුබව අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි ඉන්සානාය බයන් කොත් දෙබ්වාව ඒ ගොතුග එබෑමෙහුන් තිබෙජ්ජකම ගවානම එබෑමෙහුන්ගේ දුනියවි හයා බාජ්ජවරිවේ අදි ඒක නතිජයි नतीजा अक्मुग वेगन दानी एबामें उखरवी हयाबस बाजर वेगन दियो हयात को मकसद अवमन बयान को देनी मी असास तक कीत कुरान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुराफनी वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून तिमरस कलांग जिन्नीना इंसी नुहद्दो में हमें कन तिमरस कलांग अलकं करमेनो अलकं हमें कने कलांग कुरमट्टका मेनुवी එකලාග ජින්නිනා ඉන්සින් හද්දෝ එම්විම ඉන්සානා දුනියේග වුජූදු කරමුග මක්සද් ඉන්සානාගේ හයාතුගේ මක්සද් දුනියේග ඉන්සානාගේ වසීෆා දුනියේගේ ඉන්සානා කුරන්ජේනි කොම් මසෙක්කතෙක්ක දුනියේගේ ඉන්සානාගේ zimmaaki කොබාකන් ඒගේ එම්මෙ සාෆු සූරාග එම්මෙ සාෆු ගොදුග බයාන් කොද්දෙබ්වා ෆෝනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාගේ දීනු وريها زمان تاغو رسول بيكلم فنووا ايبيكون فبا ولبا ايبيكلون اپل مچ شريعت الله سبحانه وتعالى كن الوا حرام حلال كن الوا بيان کو دبي انساناගේ مي مقصد انسانا دنيا وجود کرو مقصد انسانا بيان کو دو مٹ لوبت عزتري اخونا اخت انسانا کرا کوم عمل بس ني بيناوني ඒ අමල කාමතු ඒන හිතුව ගබූල් කුරමෙක් මච්ච ඉන්සානා දිරවලුම් බට්ටම් කුරණි ඉන්සානාගේ ඉතරෙන් ගබූල් කුර අකීදාගේ මච්ච ඒ අකීදා ෆාසිද වෙජ්ජකම ගවානම ඒසම් ෆෙෂිගෙන් ඒනාගේ අමලතෝගේ මක්සදු ෆසාදවි ඒන දුනියේගා වෙස් උඛරව හයාතුගා වෙස් ඒ අමලතකුන් කුරාන ලාබයි අදි මන්ෆායි නෝන එම් වීම ඉන්සානාගේ හයාතුගේ මක්සද් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රුස්සවම ෆුස්සවම් හෝදුම එයි ඒනාගේ මක්සද් කොමගා වෙජ්ජියම් ඒගේ මච්චන් ඒන තර්තිබ් කුරා කන්දත්ත එන තර්තිබ් කුරානි කොබෑතෝ මි කංකමුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රුස්සා වඩගම් වගොතකි බදාකි එ මෙ මුහිම්ම කමකි අලගොල් මගේ හයාතුගේ අලගොල් ගබූල් කුරා සහ අකීදා අලගොල් නගි ෆෞත් ඒ සහ අකීදාගේ මච්ච ඒ ගබූල් කුරුන් එනක හර්දනා වෙජ්ජකම ගවානම ඉෆදාලතේ ගේනක හයත් දානි මිදෙන්නේ මතවරි මක්සද අදිමා එහෙම් බෙකින් අලගොල් මන්තරේක ආම්මක කංකම් ගෝස්වගෙන් දා කොම්මේ හාලතේක මීහෙක අමල ගෝස්වගෙන් දා කොම්මේ හාලතේක අවමන බුණවෙනි එයි ඒනාක අකීදා බලිකශීමේ එයි අකීදාක මස්සලේක අකීදා රංගල නේගිනි එයි හිතුග බිම්බොන් නගිෆා ඔන්නන් ජේ රංගල බින්ගලේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මාරිෆා කො එංගි එකලාංග දුනියගේ ඉන්සාන ලබ්වා ෆ මක්සදෙන්ගි අදි හයාතුක මක්සදෙන්ගි අදි මරු මෆෝග
insana daturu koram e tanaki kobaka ena engi kashorima e halatuga e hisabum feshigen ena engi kashorwe duniyek hayataki kulivare majale sakarat ennuk mativeri maqsadakan Allah subhanahu wa ta'ala labwa fa tanekkan mi duniyek lobat izzateri akhna akhtu em duniyek insana me ulan jeheni midennevi alukan hasil kurumuga magba e qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala e maqsadani wara saf ko bayan kurwaf wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun manas kalang jinninna insin nohoddom e kalange alukan kurmenoi em mi alukamge tanawas mafhumuga e insana duniyega ulene magu insana ebaje daskura e maguwani Allah subhanahu wa ta'ala islam deenuga bayan kurwaf e magagan rasul bekalum wadagan nabi bekalum emme furtamanna midennai maqsadu hasil kurmuge binga kamugawa Allah subhanahu wa ta'ala ge kawanta kamuga aqidan e bekalum gowalef la ilaha illa Allah ge aqidan e bekalum gowalef kuma bekalum ko wadagan e bekale qawma vidalum gendevi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru tibamihum Allah subhanahu wa ta'ala hamekin alukan kurash ekalanganum farate tibamihun alukan kuraka nuwe embima alukan ekalange khalis ko duniyega insana kura komme kame ekalang russewma fussewum hodumuge maqsaduga kurumuge vistum me anga deni mi aqida lobati izzateri akhunna akhu Allah subhanahu wa ta'ala ekalange kiyamanteriwa alungotuga labwa fawa insanunge em mativeri sifeki ebamihunge hittakugawa Allah subhanahu wa ta'ala onna biruwetikama mativeri wantak ekalange haabontakama ekalange mat kasha kolodum wantakan hituga kandeli fonna minbar ekalange maarifa ko engi enage hayatuga ekalange russewma fussewum hodun ei komme qurbani eddigen kamugawa yes komme fada dati halataka kurmatiwen kamugawa inves enage hayatuga hungaanu sida ko fone ekalang russewma fussewum hodun kamuga wima e magan ena wasiluwane huriha wasilu mattaka beenuwane huriha wasiletten ena ikhtiyar ko ehma mi alukamuge mafhum alugudum warnagala deneganna ebeje aqidayaki hamekeni hituga qabul kollumennu aqidayaki hituga insana qabul kurmek maccan enage dulum beruwa iqrar maccan ena kormunda amalutu miha etere fasid fa miha etere qabul kurun halaku kharab fa mihege amalu tabswani gelli halaku emege nabi sallallahu alaihi wasallam hadis qurafoni ala wa inna fil jasadi mudghatun idha saluhat saluha al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb insana hashiganugave maskole e islah wajjikamugawanama e hewajjikamugawanama insana ge muli hashigado ekkon hewede huriha amale ekkon hewede wa idha fasada al jasad kulluhu adi fasad wajjikamugawanama muli insana hashigado ekkon fasad wede ena guri amale fasad wede ala wa hiya al qalb ay insana kit jismani gotum bes ay fasad wajjiyam aysam fashigan enage hashikando sekkon halak wedana ehituga masekken huttala afkam goanama ehituga masekke barabar nukurakam goanama ena guriha gunawantake bes halak we kharab gen dane duniyega ena wujudu masnati gen dana hama egota enage amaluta ei nuba maqsadegga batil aqida ga mati kurakam ekkam goanama ihsam feshig enage amalutas batil we gen dan kit qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala mushrikuna behegotum wahi kurafani wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ebamihun kula amaluta qiyamaddu etebbar amalutaka mihun bas astibi qurban kurma mi du'a dennewma nadur bunuma mihmingus tawaf kurma etebbar alukanteken makka ga mushrikun kuramundiya gefulu washagan tawaf kuramundiya hajjuwe qurban kore nadur bone hengos baur ete baur kantattekin ebam koramundi adi emihun amelle fakhur worem bonamundi tibammenne gefuluga ahlurenna kaandeni hajjan anna mihonna mehmandari ada kurani gefuluga ahlurenna gefulan anna mehmanuga huriha ka koramundani tibammenne mi masjidil haram arastuko e masjidil haram balahatta mi huriha ka me korabayki harmenne gefuluga banderinne harmenneki embima timamenneki ma matiwari baykkamuga
إبامهم قبول كرمندي إنه الله سبحانه وتعالى رد وحي كرافني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إبامهم كل عملتن إبامهم إجانا عملتك بالله أتمنى رسكلاعي عملتن أي إبس بير من بيكار وتشكم قالفين أي كيف كنتو عقيدة فساد إيما صح توحيدك أهل وريكم قانواكم وجام إنك عملك إبس فادا إنك نكره أوري عملك الله سبحانه وتعالى بيكارك باطل قربانه سورة النور الله سبحانه وتعالى وحي كرافوه كافروا يميهم عملته مثال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا كافر يميهم عملته مثالك أوامن درج مثال يحسبه الظمآن ماء كرهكاغم فاميها فمبواغم فاميها درم بلافا أين هي أي بوف فينغرنه ينمس حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أي كرهكم فيلو متكا فينغرو كارين أس فتيروغا أيون حساب درم دكا فينغرنا هم أنيروغا إبس سيتشين إنك نوفر එහෙම කාෆර් මිහුගේ අමලතෝ මිසාලකි ඒ එබෑ මිහු උම්මීදු කුරේ වරග්ගින අමලතකින් එබෑ මිහු හුන්නානකම් එහෙන්නමස් ඒ අමලතකන් හාජත් තිරවෙකින් අන්න දුහෝගා එබෑ මිහුන්න එබ්බස් අමලෙන් එබ්බස් හේ අමලෙන් එබෑ මිහු එක්කමක නුෆෙන්නාන ඒ අමලතෝ මිසාලකි අවාමෙන් දුරගේ මිසාල අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබෑ මිහුගේ අමලතෝ වාහක බයන් කරා ෆොනි එපදේ කීත කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා الله سبحانه وتعالى إمام ميهنا آخر دوم إمام بكلام وجهاد كري ميهنا تمام منك جفلو آراس تكرا ميهنا يبون ميهنا هم نوانكم بيان كرافون أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله الله سبحانه وتعالى إمام به آخر دوم إمام به الله موجه جهاد كري ميهنا هم وانا هي تمامن جفلوge ahurena fendinuma gefulu arastu kurma mikanko fakhuru rimihun amala Allah imam be akhirat do imam emoge jihad kurimihun amal tahama manwan la yastawuna inda Allah taala hadratuga hama manwana ei kufuru matiga tibe ebamun kura evs amalek Allah subhanahu wa taala qabul nu kurba embima mihage hewmaratoge niyek misahhawani mihage aqida sahhawek එහෙම අලගොන් මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හැම දතුරු කුරාරුග එමෙ මුහිම්මුකමකි සාෆ් සහ අකීදා මතීගා හේවමල කොගෙන් දතුරු කුර ලොබයිති ඉස්සෙතරි අඛුන්නා අඛතු බේර ෆුෂුන් හැම එකේ අලකන්තකේ හරකයක් කුරු බේර ෆුෂුන් හැම එකේ අලගොන් මෙන් කුරා බයිකල් අස්කාර්තක දුආතක මි කංකම් බිනාවන් ජේනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඔන්න බිරුවතිකම මතවරි ඛුෂූඅතරි කමක මච්ච එකලාංග රුස්සෙවම ෆුස්සෙන් හොදුමගේ මතිවරි ෂවුග හිතුගා අශගෙන් ෆා ඔන්න ඔතුමුගේ මච්ච එම්මෙ මතිවරි ලොබ්බෙ වංජේනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ලෝබි අලගොන් මෙන්ගේ ගුණවන්තන් එකලාංගේ කියවන් කරණි ඒ ලෝබිගේ සෝබුන් අලගොන් මෙ එකලාංග හදරතුගා කුත්තම්මනි ඒ ලෝබිගේ සෝබුන් අලගොන් මෙන්ගේ මුදා එකලාංගේ ටකා කුර්බාන් කරණි ඒ ලෝබිගේ සෝබුන් අලගොන් මෙන් හුරිහා වගුතේ එකලාංගේ ටකා හුස් කරණි ඒ ලෝබිගේ සෝබුන් අලගොන් මෙන් ලෝබෙවා මුදලා අලගොන් මෙන් ලෝබෙවා දරින්නා අදි එනුම් ෆරාත්තක ඔන්න ගුළුන්තබ්බස් ඒ ලෝබ්බා ඛිලාෆු අකොම් මහානතෙග්ග අලගොන් මෙන් කුර්බාන්කොන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන් මෙන්ගේ හිත්තක අමලුත මෙසීදා කර ඒ දරජේ එකලාංගේ හදරතුගා ඔන්න ලෝබි අලගොන් මෙන් නෙක්කම ගවහනම හගීගතුගා අලකොම්ගේ ලස්සතු අලගොන් මෙන්නක නොලිබේන නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි එකලාංගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඊමාම් වමා තක්වාරුමා දීම්බරිමුගා අසාස්දී මිංගන එකලේගේ ෆානුවනි අලගොමන බයන් කොද්දෙබ්බෆ් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරාෆ බස්ර සහීහ් බුඛාරි මුස්ලිම් ගේ වාරදුගේ ආසොයේ قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان එමිහෙ කිවාගා තින් සිෆෙක් හුරජ්ජකම ගවානම එතින් සිෆේකුන් ඊමාන්කමගේ ලස්සත් ඊමාන්කමගේ ෆොනිකන් එනෙන් ඉහ්සාස් කරවේ ලස්සතු එනෙන් ලිබෙන ඊමාන්කමගේ ලස්සතු එනෙන් හාසිල් කරවේ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه الله سبحانه وتعالى إله ورسوله إهن هريها فراتك ور إم بڑا لوبي وفراك مغاو الله سبحانه وتعالى دكوا لوبي هريها فراتك مچنگ انا اسكورنج رسول الله صلى الله عليه وسلم دكوا لوبي
huriha khalgutakun gamachung ena iskuranje ei Allah subhanahu wa ta'ala ge magu algomana dakwa devmattaka Allah subhanahu wa ta'ala fono bekalaki ekale fanu kam gawat ekale fana kiyamanteribun ei Allah kiyamanteribun kamuga labwa fat waman yuti rasul faqad ata Allah rasula kiyamangen fi miha wa kashorun ena Allah subhanahu wa ta'ala kiyamangen fi ei ekalang uruswa wadigem wa magu ekalang uruswa wadigem wa goik agumana me angadeni nabiyya sallallahu alaihi wasallam me ekale fana dikke komme gotaka ekale fana genne komme kamakan algomen tabawun ei Allah subhanahu wa ta'ala lobi kurma tere himene kame qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni fa kaleg fan vidal wash tibamehun Allah lobi kura kam gowanama fa tibamehun timan kaleg fan taba wash yuhibbukum Allah ayrum Allah tibamehun deke lobi odi ganwane wa yaghfir lakum dhunubakum atibamehun attaka tibamehun faafata fuswa devwan embima Allah subhanahu wa ta'ala ekalang nabiyyan sallallahu alaihi wasallam dekwa lobi huriha faraatge lobbe macha iskurima e lobi ge sawbum algon men denjije komme qurbani e lobi ge sawbum ekelege faana algon men tabawanje komme tabawume sida koran jeni e mingandake ekamu algon men ge terege wegendal erun huriha halate gal sena e qurban korani Allah subhanahu wa ta'ala attaka enetu gawana lobige natijayen ena duniya gola mundan devana kabekkamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah mihaku deke lobi wayruga Allah subhanahu wa ta'ala attaka manu lobi rum wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah mihaka guleruga mihaku deke lobi waruga ena tuga mudala fasai ena ga libfawa jaha mansiba maqame ena ga faratun libidane mali manfae e nu mistaku na gulum onnanje sawbaki aqida ge gulum onnanjeni Allah subhanahu wa ta'ala ene hitugawa lebba qadar ekalang nabiyya sallallahu alaihi wasallam ene hitugawa lebba qadar ekeleg faanu gineste wi namuna ene amal kurum da minbar e minbaru ge bodmina kudamin ei algon men emihu deke lobiyumuga onnanje warugadakama gaakkamu minganaki Allah lobi wa mihaka algon lobi koranje Allah subhanahu wa ta'ala ge dina lobi kora mihaka algon lobi koranje ei algon menna komme tanegga hori bi komme naslege komme kulege mihakamu gaves iman kamuge e gulun ei em materi gulun kamuga algon men dekenje Allah subhanahu wa ta'ala ge dina e kalange nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata miha lobi kora minbaraki emiha algomana onnje gulumu minbar e gulum bodoi waraka e gulum matiwari waraka algon menna ena onna gulum matiriwan e gulum balikashi waraka algon menna ena onna gulum balikashi wegen daane ei hagigatuga mingandaki e duniyega insanunna guli insanunna ratte rahmetterive insanunna hitawegen ulani midenne mingandakam ganuwati algon menna hagigi alwetikamakun Allah subhanahu wa ta'ala alwet noven e mingano ei algon men etere gabul kura aqida gulifawa mingadekkam ga nuwati emihege faratun kufrai fasiyukam fennamun darugas emihege faratun Allah subhanahu wa ta'ala ge deena nafrat kurma e ilahunge shariat hukum fulutakan nuruhuma e ilahunge nabiyya sallallahu alaihi wasallam kudamis baspunuma adi minum bes ene kurmatiga Allah subhanahu wa ta'ala ge shariyen ei evve secchikkam ga nuheduma Islam dinu hukum fulutaki kuliwarai majala sakaratekkamuga dekabun darwas algon menge hituga bay mismihunna qadara izzata gakkama nasrata aidu algon men ifrataka demundani astu hagigatuga algon menge hituga Allah subhanahu wa ta'ala russoma fussum algon men hituga miheka algon men guleruga aqida ettaka gulum Allah subhanahu wa ta'ala russa wadigatun o minbara meduga gulumuge vishnu algumanterege nonnati duniyawe gutun alguman nazar hingalis nikamaki war faseha alguman bala minkoro idanaka miheku misalaka alguman bakki miheku deke mi lobon alguman miheku deke lobiwe kama aneka alguman faratun qabul qurani ena lobiwa huriha kamaka alguman lobi koranya adi hisabu nufude ena lobiwa farattaka ves alguman lobi koranje
adi ena lobiwa kantattaka agum lobi korinje hame ekani ena lobiwa kantattaka lobiwa farattaka lobiwa amalutaka lobiwa huriya kamakan lobi koggen adi hame ekani enage lobiga agum wafateri kam ganwe lobiga wafateri kam algon men faratun ena qabulu qurani adi algon men khudu algon men deke mihek lobiwa kam dawa quraruga e lobiga ene ki wafateri kam qabulu qurani algon men lobiwa emme kantattaka lobiwa farattaka mihuriha kamegga algon men lobba emihege lobba guli lame fa ekkam algon men yaqin wa kam gwanwa adi e giturun algon men nafratu qura algon men na idikol algon men na kudamis puna komme miheka ena nafratu qura kam gawajjam ena ekama nuruhe kam gawajjam eharatu gena lobi ikhlas terikam qabul quran algon men deke mihege lobiya kam da'wa kuffa algon men deke ruli arami hun deke wes ena lobiya kam bonanya elobbaki algon me insanu minganu wes qabul quran lebbenu ehmbima allah subhanahu wa ta'ala deke miha hagigi lobbaku lobbiwanama nabiya sallallahu alaihi wasallam deke hagigi lobbaku lobbiwa kam gwanama allah enge huriha kamaka allah lobodi gannawa huriha farattaka lobi kurmayaku nabiya sallallahu alaihi wasallam algon lobi quran adi kede fan girsteve emme kankama lobi quran adi allah ilahu rasula sallallahu alaihi wasallam mana qurafa huriha kamaka nafrat quran adi e farata allah ilahu rasula nafrat qura huriha faratakas algon men e nafrat quran jen loibba nafrataki iman kama gulifa ekkame loibba nafrataki islami aqida gitirin annan je kama e faharagga wes algon men duniyawi mingadakun algon men kiraga man kamenu mihunna onna zati kantattaka e nun algon men mihunna gaakko durkura kamaki duniyawi zati kantattaka e duniyawi maslahataka mihunna guluma gulun kedumaki e shariatuga asoy shari gotun kanala fa mingane nun eik allah subhanahu wa ta'ala ga shariatuga intaka e mintan e algon menge gulumai durumuge minganekkamuga hadan je nembegen hadis ka bayan qura foni wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah mihegu deke lobbiwaruga mihega guleruga allah subhanahu wa ta'ala attaka menui ekan nukuru allah subhanahu wa ta'ala attaka mihegu ekon koffikamu gawanama e halatuga enaga faratum viyanuda kantattaka ane eggane ekankan kura halatuga eneya wakiyumuge vistum sena annane hen nuniyam duniyai mali manfaataka ena gulila mehekamu gawanama enaga faratum kitem bodu kufre fenun kamu gawinagas ekankam lomaralage mali manfaataka dirula bundan effuga iman kamuge lazzat emi ekan hasilu kurevene timmana kamek gotuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qurafoni wa an yarji'a wa an yakraha an yarji'a fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fi an-nar alifana illalaben nafrat qurafadi alifana tiba illalaben nuruhe fadai Allah subhanahu wa ta'ala miha kufurun salama kuraw mafawga igmanaki islam kamga niyomeng ena dew mafawga alun emburi kufra rojuo mang ena nurhun teriu murtaddu mang islam din dokam murtaddu ena gituga nafrat kong onna minwaraki kobat alifana narakeng ena illalaben nafrat kura fadai ena islam kawum beroma nafrat kure ei islam kawum beru wajjikam goanama enaga nimumwani narakak e narakeng ena illalaben hema narakak raha ena feni e narakang alifan enen ihsas korwe foge narakang allah subhanahu wa ta'ala alifanu ene salam wana magudekke wa foga alun emburi anekka e alifana ena illalaben nafrat qura fadai nurhe fadai iman ka foga kufran ene gituka nafrat onan jen e lobe di zitri akhunna mi hadis ka bayan qura me wa think kamaki algon me miyameduga warafun nazarakum bistaran je think ay yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma allah ilahu rasula ay ehen huriya farataka bore ena hituga matir lebba qadar deifawa farakam gaw hame ayekuga miheku deke onna gulun ay allah subhanahu wa ta'ala attaka onna gulumekkam gaw gulun demehettuma gulun kenum sei allah attaka onna kamekkam gaw adi alifanan illale nafrat qura fadain nurhe fadain alun miha murtadduma hituga nafratotu mitin kam meg hagigi sifage enag hita asikam goanama hagigi mafhumga enag hita mitin kam bimbalunaga wadijjikam goanam ihalatuga enag iman kam ga lazzatai fonikan ihsas kurwen
Allah subhanahu wa ta'ala dakiwa matwari lobiga ena Quran amada ruku'a sujuda ena kuramunda du'a tawga lazzata matwari kan ena ihsas kuren Nabiya sallallahu alaihi wasallam tabamu sabun ena ge dunyawi ukhrawi haya baajwari hegotuga diri ulwene magu fenigen dati ena ge hamalun duniyega ena fenigen dane kobakan hagigatuga mi lazzat libumge maqamaki sababaki ei Allah ailahu rasulullah lobiyum kamuga hame aykuga eenage guluntaka ulunta battan krone ilahu lobig mati kamuga wajjam ei hame ken gulumga asas kamuga wajjam islam kama fawga kufran ena nafrat kurun hituga onna kamuga wajjam ebbes kala taklif ejjegin ebbes kala magamen hushaligin ebbes kala mali manfaya kattaka ebbes kala jaha mansibai maqamattaka islam dina buru arakame edina nugule kame edina dur ebbes kamen ena no qur'an ena hituga emme nafratukum bodukantan ei islam mafawga alun emri kufra rojo wegendiyo mi visnu insana ka asikam goonam ena hurihakam ena lob ena nafrat ena hituga emme iduntake adi ketta ena ge nafrata roliverikan binaya fawani Allah subhanahu wa ta'ala russum wach deenuge asas tage ena polokolge sach deen ena haraka kurachikkum gawani deen anga mintan ena egamatiga diriwule echekkum gawane ehm wima me asas ge macca me vishtumu macca me fikuruga macca algon men iterega aqida hardana vejjikkum gawanama den ena huriha amale bestani me aqida ge itereng ene angade engumeg macca Allah subhanahu wa ta'ala russum onno gotugo macca ena alkom bes ena mali muamalatas ena vifare kuris ena daranyen negies adi ena rahunek kuris adi ena ecche gatas wikkiyas adi ena komme kala mali muamalat kuris duniyege ena kura komme kamakkum gaayinu sen komme kamege senega maqsad kabani Allah gurso diinu ekam onnogon ena balan hame ayekuga enage kavenya enage wariya enage amidarinna me huriya kamek ge muamalat hagigi maqsad ekam ga ena fa onnani e muamalat takun e gulun takun Allah subhanahu wa ta'ala ge russewmai ila hadratuga maturi maqam hodum mihege ta'rifaka mihege sanayaka miho qura nafrataka miho gubunafan bahaka ei ena isko fasquran ebbese chenu ei kibegento ei enaga maseke duniya binaya fawani miho gorhun hoda kanu miho kenadi me ecche bunafane tienu ei mihe gorhun libigen quran faada en onana mihege nafratu adi mi libun kamuga iris ene hagi gellume nuwane ena huli sida mawga kamugwana imam shafi rahimahullah farapun waridun asaba sule غاية رضا الناس غاية لا تنال ميهم غروهم هودمكي أي أولى كولن لا كمن نونك එම්බිම ඒ එව්ස් මිහෙක් ගරුහුන් හොදුමට්ටක ඒ හැම එකෙන් මක්සද කම හදාගන්න නේ මෙම්බර් ෆෑන් කම ගාවිස් එද මිදරින් කම ගාවිස් ද ෆිරිමියා කම ගාවිස් ඒනග හැම එකෙන් මක්සද කි ඉන්සාන ගරුහුන් හොදුම් කම ගාන මේ දුවා කොස් දිබේන කබෙන්නු ඒ කිතෙම් වරක මිහෙ ගරුහුන් හොද මසේ කුරේ සෙමිහෙක ෆරාතුකම කිරියා හිංගමනුජේ කම ෆෙන්නේරුග ඒන රුහුන් හොදුමට්ටක කුරි හුරිහා එච්ච ෆෙන වෙගෙන් දාන එන්නමස් මෙම්බර් ෆෑන් නක් කියමන් තිරුමා දරින් බෙලහෙට්ටුමා අමිදරින් නම් අලාලා firing habgutuka mikankan ada kurani Allah subhanahu wa ta'ala takka kamuga wanama e ila gurussoma fussem hodun kamuga hodun e maqsadu kamuga wanama emiya agruhun libunas nulibunas Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga ene matiri maqam wane e member fana takka ena kula amalek dharma ya sahaba ene liben e member fa ekan gabul kuris nukuris adi emiya takka ena kula din qurbaniyege din khidmatege dharma ya sawaba ene libene angem me ekan gabul kuris nukuris firmiya takka ena kuri khidmatege dharma ya sawaba uniu mennu ene libene firmiya ekan gabul kuris nukuris egotan ene mase kurakam gwanam e farata guruhum mesene libene e hitta milkuegen ba farata ki Allah subhanahu wa ta'ala hitta milkuegen bani algumna ebbes insanaka hitta vahikolaka ambore nuleve ehem bima hitta milkuegen wa faratuga russoma fussum hodan algona mase kurakam gwanam e farata guruhum mes algumna libene mistakun guruhuma mistakun dobes libene hennaves Allah gurussoma fussum magu dukollava enage hayatuga maqsadu ei duniyawi eduntaka mistakun guruhum hodun kamuga hadaf kamu gwanama e mistakun guruhum sene kanu libene Allah subhanahu wa ta'ala russoma fussum ene kanu libene e mitanga ni hadis ga bayan kurwa mewa asas tan ei algon me hituga iman kamuge bimbalu negifa onnan jene asas tak
كيت قرآن الله سبحانه وتعالى من أساس تك خلاف مشرك وهك بيان كرافن البقرة ستيج فستوس فسفنات وحي كرافن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ميستكم كتريغا يبايك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ميستكم كتريغا يبايك بامن الله سبحانه وتعالى فيها الله سبحانه وتعالى فيها أنداد تكي كلانج إفادهم بابرين تكين إبامن هيتوغا نجارين كيفارين أولي بايكوي بابرين غتوغا تباوي فرات غتوغا إميهم روحهم هودو مسيكورا فرات غتوغا الله سبحانه وتعالى فدين الله سبحانه وتعالى الدرجة إبامن ربا الدرجة بايكو نجارين فرات تكين اختيار كوغن رب الدينجه ماتري مقام رب دك وانجه لوبي ربك حضرتك كيمن تريوان جميم برا باي فراتك ميس ميهم كيمن تريوان ده يحبونهم كحب الله إفرات دك إبامه لوبي كوري الله سبحانه وتعالى دك إبامه لوبي وفدي نوني يميتا عن التفسير كي الله سبحانه وتعالى لوبي كورن جه منبرا إفرات دك إبامه لوبي බුදෙන් අලකොන් කුරාමෙන් එබුතුතක ලෝභි කුරේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලෝභි කුරන් ජේ මින්බර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලෝභි කුරන් ජේ මින්බර බුදුතක අදි එනුම් වෙස් බුදුග මකාමුග හැම එකෙනි බුදෙන් නු ඒ ඉන්සානෙක්කමුගා වියස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලෝභි කුරන් ජේ මින්බර ඉලාහ තබාවන් ජේ මින්බර ඉලාහ කෙමන්තරිවන් ජේ මින්බර එමිහෙ ගීතුග එෆරාතක ලෝබ්බා qadara ihtirama makanat දෙවිජ්ජකමුග වනම එවද حالتක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆියවා ඉලාහෙක්ගේ දරජාග එෆරාතන්ගේ බලාග නෙවෙයි එහිමෙ කුර්ආනක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබෑමි හුන්ගේ නුබෑකම ගවාක බයන් කුරාෆනි අල්ලාහ් එෆදෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලෝබි කුරාෆදෙන් එෆරාතක ලෝබි කුරාබයක එබෑමි හුන් ගෙන්ගුලේ හැමෙහෙම්මේ الله سبحانه وتعالى لوبي كورن جه منبرن إفرات الدك بامن لوبي إكما إيمان قهورن قطع كبات والذين آمنوا أشد حبا لله إيمان بميستكم بدل لوبي أفراتك بدل لوبي ورقة لوبي بامن يتوقع أفراتك الله سبحانه وتعالى إبس فراتك لوبي درجة بامن نغنغول إبس فراتك لوبي مقام بامن نونغا الله سبحانه وتعالى كما تدوبني دموا كم لوبين لوبتك أقولون بالوب الله رسول هذا كلوبني لوبيان الله أنغوا فواتي من بفندك أقولون لوبيني إبامه هندك لوبي ومن إدمه هندك لوبي من الله سبحانه وتعالى أمر كرافواتي داريندك لوبي داريندك أقولون على أوجا تريبني الله سبحانه وتعالى كما أمر كرافواتي أميها فرميها وفاة تدوري خدمة كرني الله سبحانه وتعالى أمر كرافات فرميها أميها خدمة كوجينا حقتن أدا كرني الله كم أمر كرافات إهم بما أي أقول من دنيا لوبيغا جنقولن جين مينغنك مي عقيدة أستو حقيقة توغا ألوكما معاملات تكا مهوريها كمك أستو حقيقة عقيدة فشيجن غنني ميدن نبي ماتيوري لوبيغ مچ الله سبحانه وتعالى المائدة فانسا هتروانت وحي كرافوني يحبهم ويحبونه الله سبحانه وتعالى إبامي هندك لوبي ودغنوي ادي اكلانگ دك إبامي هندوبي هم لوبي مچ ألوكم من دنيا حياة بٹن كرنچي لوبي عزتري أخونا أختم لوبي إبس قال علامة نت هيتوغا نفرتا روليوريكم بابا إبامه عملتكم دينا خلاف عملتك كرمن دي ميهن لوبي كده أوا كرمن دياما الله سبحانه وتعالى وني إكن دو كرواف يهودنا نصارى واه كيت قرآن الله سبحانه وتعالى المائدة أشار ناتي وحي كرافه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه يهودنا نصارى بني أهر مني الله سبحانه وتعالى دارين أدي كلام إم لوبي واميهن نكي أهر مني إن بس لوبي كده أوا كرمن دي إروغا الله سبحانه وتعالى واني إبامهم لوبي إبامهم دوغورين كمغا أدي إبامهم كيفغنتو إهم بجكمغا وانما إبامهم فافتو سبون عذاب لبني كيفغنتو الله واني إبامهم اعتراض كرباف هم أقول مك الله سبحانه وتعالى دكي لوبي واكم الدوا كراروغا
algon men hituga e matiwari aqida bimbo nagifa kama da'wa kuraruga mi mizanun algon men kahala afkama gawanam algon men amalatok misra bedeni gohun goh em vima algon banjeheni Allah subhanahu wa ta'ala birwetiwa ilah hadratuga khushu'at teriwa ilah hadratun dharmaya sawabak ummid ko ekalang hadratuga dhannawa ekalaangen hegotuga alukon kura ekalaangen hegotuga birwetiwa baykam algon banjeheni mi Vishnu algon men asikam gawanama algon men huriha amale begen dani Allah ta'ala gurussoma afussem hodumattaka kura amale kamga algon men hayatuga maqsadak begen dani ekalang gurussoma afussem hodum kamga ege natija ka begen dani duniyege hayabes algon men libi ukreve hayatuge daimi matiwari barakata rahmatuge gochen Allah subhanahu wa ta'ala algon men gosteben Allah subhanahu wa ta'ala alme emmennaki duniyege haya hegotuga vetiko ekalaang russoma afussem hodam masiki kura hewlafa salih bekam galibun adiyege natija egotun ekalaange matiwari sorogtawga rasulunnai rasul bekunnai nabiyunnai siddiqunnai shahidunnai salihunnai kuga algon men emmen suwaruge galibun adi alamenge rodaya alamenge namada alamen kura hew amaltak Allah subhanahu wa ta'ala hew jazaa'im barko debun هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته